Hello, gagayam makablaawan kayo amin iti naimbag nga orasyo kat salamat iti kanayon akaaddayo. Welcome kayo manan diti YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Manipod kanikab sat Eva saan napudno anagan tintay drama nga makablaawa mampay ni Jello Encel dita Batangas, Richie Kalimag dita Hong Kong, kan Jovelyn Leoncio dita California, USA. Kastimanti ko na ni Kabsat Eva. Dear Manang Bianang, natatangan nga dayo ngam siyak tinakyasawaak. Dimtang tika nito anabori nga kiti relasyon mi, iso nagsapula kiti trabaho kat immadayoak. Kat bayat ti kadda kiti adayo, ado ti saan aninamnama apasamak. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Ala, pimintas ka naggapoy di syudad ni. Saan mo ta, Eva? Kat, kumusta nga ti biyag tadasawa na? Ay, kastoy, nagrikat. Ni, apay mat? Kano napintas sa ti trabaho nila kay mo? Mayat sa ti sweldo na? Una, ngam di namot irimit amin kanya. Mangtadla iti igatang iti para ijay balay. Ay, mayatan At least mangtadlat ta. Saan kayo amaawanan? Tada trabaho na. Unmat ket di ngam, basta. Agbabawi ak anak ki asawa iti lakay sika. Ni, apay mat? Nasingput samot ti asawam? Idi damo itid na amin ti sweldo na idi kanya. Ngam idi na amuan na nga agsugsugala. Imutan nakmateng. Apay ngamin nga agsugal ka? Pagpalpalabasan matla iti oras, friend. Hay, nagrigat ti makikabalay iti lakay. Nagrigat ti agad jas. Ano sa mo na, tadan anak yo? Ay, isarak nakman kit di iti trabaho ijay ayan mo, Lani. Ni, kat asino nga iti mang bantay kadag iti anak mo no panawam ida? Adda ni katugangak. Bantayan na ida. Kantap no mapanawak man di katugangak aman nakibiyang. Day tapay ti kagurak. Takabalay mi ti bakit akatugangak. Siputan na amin nagaraw ko. Iso nga isarak nakman kit di iti trabaho, Lani. Naimbag ano palubusan na kati asawam? Ay na, mayat man kan saan. Awan maaramidan na. Siyaknut lang ti masurot. Anya? Sapay saan da nga agkasapulan iti ayan ko. Ang ado ti mabalin a master kan ijay. Alaman, tulungan nakman friend. Kaya't ko tiyak trabaho. Uray anya at trabaho ditan. Basta mayat mo ti sweldo Sige, tagdamagak to nga road, friend. Sumurutakkan kan iti pa nagsublim ijay. Anya? Di mo't at the boarding house mo ijay. Agbingay tan iti abang. Makikuyugakan kan. Sige. Sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag iti asawam Paypay lang agtrabaho ka, Eva. At naman trabaho. Saan tayo ba't ngagkurkurang? Asik asumkit na yung nagitang naktra. Makauma ti agnaadlatan dito'y balay, Peter. Maawatan na ko, ma. Kaya't kumat ti agaliwaksay. Kan kayat ko ti makatulong kan ka. Saan nga ruday na masapol ngagtrabaho ka? Tada trabaho. Uray dwa, wano talula abulan. Kaya't kula apadasan ti agtrabaho. Di mo met ngamin itad amin asweldom kanyak. Basol mo mutlaang Tay sugal mo mati mairimita kwarta kan ka. At least, no mga baka, manayunan ti kwarta. Manumutlat pan nakaabak ko. Jak kayat amaadik kay tikasta. Sana nasaya at tikasta. Palubusan nakngarod ngagtrabaho. Tano di nakpalubusan, aglibas akmatlaang. Anya? Ngam no maikarim nga irimit mo amin asweldom kanya. Saan akon ang pumanaw? Jak mat kayat ang maibus ti kwarta tayo. Gapulang iti sukal. Nukas na nga rod, di naklapdan nga umadayo. Uray taddan ni nanang, isupay laang ti mga sikaso kadag iti ubing. Dito ti pag-abangak, Eva. Double deck ti kama ditoy. Iso asikan dita nga to. Saan una ang nalawang at least bukod dati kusina kan CR. Mayaten ati kastoy. Inton andan trabahom, agudwatan ton iti abang bayad ti silaw kan danom. Kan uray ti makan kan ti pagsakada iti paglutuan. Paggudwaan tantuan niya. Pagguduan tanto amin ang magastos.
Sapay ko mga rod ta makatrabaho ang kun. Sa paam tagring inton bigat mapantay ti restaurant ti boss ti gayem ko. Inawagak ngamin ti gayem ko. Kat nakuna nang agkasapulan da iti waitress. Napintas ijay tadakkel a restaurant tay jay. Sigurado amay at ti sweldom. Ay na, sapay la ko mga rod ta maawat ha. Wen, di ka madanagan. At da di gayem ko abakar mo. Ay na, agyaman ako na ikan kalani. Naawat akon, agtrabaho ak kanon inton bigat. Ay mayat nga rod ano kasta. At least saan ka na may standby. At dadagos trabaho mo Eva. Kun nga rod, iso a thank you a talaga, friend. Basta say atan ti trabaho mo atan narigat tagsapol iti trabaho dito eh. Wala ni, promise. Pagawidem kit den jay asawam. Taiso ti mga sikaso kadagiti anak yaw. Di na kaya't nanang. Nakasapol kami na niti trabaho na. Pampanunuyam tumata ka na yawn. Inispoiled mo jay asawam. Nanang, aga pa kami no kontraag ti kayat na. Isa baybayan yawn. Ibagam nga rod ata gurnong. Urnungan na ti sweldo na. Tapno makatulong ka. Uy, nanang, amo na daytan. Tanako na naman, kayat na ti makitinulong kanyak. No anya pa'y lang amin ti sapulan na. Kat saan kayo mat nga agkurkurang. Maitad mat amin nakasapulan na. Tultulungak pa'y kadagiti trabaho dito'y balay. Dapay kat sadsadot na. Ngamyak laag tagtagaray. Agid idalat kukuan na no awan ka dito'y balay. Yala, baybayan yon. Urahin tayo latan no kaano nga agawid nanang. Nagsweldo kan Eva? Ha? Ay, kwa. Ay, wen, apay ka di? Kwa. Jak kuman rebeng nga ibagawan no ipalagip kan ka ti abang ta. Kan dagiti daddo mo pa ababayadan diti boarding house. Ngam makaliplipat kan sama ngaminan Eva. Ha? Mangtad ka mat iti share mo iti abang ta. Agbayad tan. Kantay bayad ti silaw kan danom. Mabiit lang. Daytoy man payla ti maitid ko, friend. Taimpaw it ko ngamin ti kwartak ije lugar tayo. Tapaggatang da iti kasapulan dagiti anak ko. Ha? Ano sampay to'y 1,000 anya? Day talang amin tinagbatin. Pasensya ka pila ang friend. Ay ka, alan Anya nga rod, no day talat maitid mo. Sana bale, bumawi akto numaminsan. Eva, agreeing kan, aldawan. Anyat orasan na yala ni. Alas 7 Apay, awan sarak mo. Ay, ada, ay na. Ay, diyak na puutan ti oras. Ay, nakaluto kan. Anyat linutom ama si Dangay. Itlog kan longganisa Aywan, gumatang kan tumamot iti bagas kan masida. Kan si kan tumamot agluto inton bigat. Ha? Pag tinulungan ta ko managiti trabaho dito boarding house, Eva. Syakmat aminan. Agluto, agdalos kan aginaw. Ay, pasensya kan. Inispoiled nakmat ngamin ti asawak. Iso asa anak anairuam iti kakasta at trabaho. Anya? Duwan ta anak mo ngam di mo pailaan mo dagita trabaho? Imposible mo, daytan Eva. Jackpot yan. Masadot ka la siguro Ala, di ka madanagan. Tamang anak ton iti restaurant. Tabagim to laangan ti ilutwam. Jak masangulani. Iso a pasensya. Hello, Miss Beautiful. Si kamot gayam, sir. Anyat order mo. Nagswerte ak matan. Nakita ko man ang tinapinda sa waitress dito eh. Bulaan nakmanan, sir. Saan man? Napintas ka mata talaga. Sikat ikapintasan na waitress dito a restaurant. Ala, saan mo ado tinapipintas dito eh. Saan la siya? Basta para kanya. Sikat ikapipintasan, Miss Beautiful. Ay, thank you latan, anyat order mo. Sige, tamang pili ak iturderek. Ang mabalin ka din alam ti CP number mo, Miss? Ay, oo na. Day talaga yun.
O, sige. Bye. Rabiin, Eva. Maturog kan. Asino ay data kayo inawag mo? Di asawak. Ayun, rumwarak biit lani Ni, papanam ka trabiin. Adda lamapan ko isabat ijay plaza. Adda ngamin inlakok iti online abadok. Kat adda manggatang. Anya? Apay di mon maipabigat. Saanin, taag flight ka nun. Italaang tiwayana. Ilak munton tiridaw. Agtuktukak tulatan na sumangpwetak. Nagturugam idi rabi Eva. Di kamot na ure ang nagsublin. Ay nasa anak anaturog lani. Inawis nakjay buyer ko ang nagdisko. Anya? Sigud ka di nga mamom dayta? Wan, gayam ko iti FB. Pinagusto ako na taag flight nga minun. Ayun, awan pailat maitid ko share ko iti abang Taimpaw it kun ti sweldok ijay balay mi. Nakaliv nga min di asawak. Tanasakit ka no ti tumang na. Ay, alakot na. Anya nga ron nga Kinuray ti share ko iti danong kan kuryente. Awan pailat maitid ko, friend. Saan na bale, tabalasang ka. Awan paggastusam. Saan nakas kanyak, adda pamilyak. Adda anak ko apaggastusak. Iso asapay ko matamaawatan na, klani. Kasano, Eva? Ada tayo bulbuloda ka, kwarta? Wan, ato'y Nangibati ak iti allowance ko. Tapno adda pagpletek amapan ag trabaho, Ryan. Agyamanak, pasensya ka na. Gipitak namin ita. Sana bale, tano maalak ti kwartak, bayadan kan dumat lang. Ikan kan to pa iti kwarta ma. Agyaman na, Ryan. Ngam saanan, takababain mo. Basta ikan kan to iti kwarta. Iso nga anusan nak pala itawan. Tane, di na pa yung amin binayadan di impautang ko a kwartak. Ada kwartak na inutang da. Medyo dakil mo't agatad Umdas apagbalay tanto. Ha? Apay akas lang naklaat ka. Di ka mamating ay kabalay kanto. Agpaarami dakto iti balay ta. Basta di nakisuksukat, Ryan. Tano siya, nakasaganak amang panaw iti pamilyak para kin ka. Wen, di ka madanagan. Sika lang ti babae iti biyag ko. Eva, agawid ak iti lugar tayo. Sika ngay, di kagawid? Ay, adda trabaho. Ni, holiday matitidwa nga aldaw. Kasano ko mga adda trabaho? Apay, di kay ag-holiday? Saan ka nung arod, Lani? Iso adyak makaawid. Agpawit kay ti kwarta na kita anak mo? Ay, saanan? Tanagpawita kun idi na minsan. Sige nga Rod. Si kapay lati makaamo diti boarding house ta. Wen, Lani, di ka madanagan. Taagdalusak tubayat ti kaawan mo. Nagawid ka mo't gayam lani. Jay gayam mo ngay. Apay asana nagawid. Ay, ada ka no trabaho namang Peter. Iso asana nagawid. Awan san ti panawon na iti pamilyana. Taol ti mo umawag di na maaramid. Ni, apay, saan nga umawawag ni Eva kada kayo? Saan nga rodan? Ni, kunak ano da kayo ti kanayon akainawag na iti rabi Kan nakunanapay nga ipawpawit na amin na sweldo na. Isong awan maititid na share na iti boarding house mi. Anya? Ne, awan mat. Kat numanipod nagtrabaho, awan na pulos inter na. Aniya? Sika, apaya di ka reply iti chat ko. Pasensya ka, Neva, hani. Makios-usarak lang amin. Awan tayo cellphone ko. Nangikam ngay iti cellphone mo. Nakasalda nga ron. Nagkurang amin tinted mo kanya. Isa kapilitan nga insaldak ti cellphone ko. Nadaman kiti kwartam intasakaan. Hindi ka matanagan. Agbayad aktokin ka. Numaalak ti kwartak. Siyakto matyagastos iti para ka data. Alangarod. Rumwarta no madamdama. Tainta sa kaan. Naimbagman tanagawid di boardmate mo. Nawayata ita dito boarding house ya. Uy. Holiday ngamin. Iso anagawin.
Inton bigat pa'y asumangpot day dyan. Iso ang maturog ka manin dito eh. O sige, basta intanto sa ka anti cellphone ko, anya. Wen, Ryan. Ha? Una yung tikas tang aramid mo, Eva. Nagisangpot kay ti lalaki dito dagusta. Magkukwa. Sino dito lalaki? Ay, kwala ni. Urnusan nyo man tilangayo. Nagalas titsuranyo. Apengar aramidem ti kastoy, Eva. Di ka maasyan iti pamilyam iti lugar tayo. Pasensya kan, Lani. Ngam di mo lang amin amo ti stress ko iti sidong ni Peter. Ti amo ti tao, nasingpat. Ngam kinapudno na, kabkabilan nak dayjay. Anya? Kan nalaing asumao. Atiw na pa'y ti babae. Iso apim manawak ije balay. Pimanaw ka tap nagbirok kay ti kasukat na kasta ka di? Lani, Pangaasim, sarda nga mon ti kastangar aramidem, Eva. Sinaamon day ti lalaki. lading itak, Lani. Ngam ayayatak ni Ryan. Iso tinakarik na ak iti pamatag. Agpinpin natag kami. No kasta nga ron, ladingitak. Ngam nasaysaya at la pumanaw kan dito dagus ko. Tamalas iti pagtaangan ti kastangar aramidem. Agpin na sensya talaangan, Eva. Di mo't makalagi pon jay asawam. Di mo't agawi daun. Kaslamot adda ijay abrodan. Tadi pa'y agawi daun. Busy ka no iti trabaho na, Nanang. Apay, saan amailiw kadagiti anak yaw? Yaka mo iti na dyan manukang yaw. Ay sus, nakabirok sa mutan iti nangisukatan na kan ka anak ko. Ha? Saan ka butbut ngayon? Ngam awan kastay agbalin ka anasipot anak ko. Di ka unay agtaltalak ijay asawam. Tanay, kaub-ubingan na. Kanadamot itsura na. Kan idi pa'y laeng anadlaw ko. At dasar sarampiting jay asawam. No lalaki ti kasangsango na. Ha? Nagsweldo ka, Eva. Wan, ngam imbayad kun iti abang. Anyamot ten. Manipod limasin kay ti boarding house. Awan mo't might itod mo kanya kon. Wan ata ni, nagngina mo ti abang. Sabali pa'y ti bayad ti silaw kanda nung. Sige, mapanak nga rodan. Papanamon nga eh. Kunak man no umay ka dito'y boarding house ko. Saanan? Ten nakpay agsingir iti pautang ko. Kaano ka nga agsubli nga eh. Makitan to. Makitam! Di husto jay atap ko ijay asawam anak ko. No kunak to mga mingken ka. Impatag ko'y Diyos to ti asawak. Awan na mo ka nagkurangak ken kwa na. Ngam apeng inaramid na ti kastoy kanya. Nakasapulan iti ubing ngam sika. Iso abay-bay amon. Lipat amon. Dagiti latan anak mo ti ipatag mo anak ko. Bay-bay amon kay balang kantis nga asawam. Umayak man, friend. Ni, Eva. Ay, kumusta kan? Sumra ka? Pimanaw akon iti pagababangak, friend. Tawan pagbayad kun. Diyak ngamin agtrab-trabahon. Tama di ti bagbagi. Apay, anyat sakit mo? Kuha. Again awak, friend. Anya? Jay ka di lalakim ti amatin inawam? Wala ni. Iso na lang ang tapinanawan na kun. Saanan ang nagpakpakita kanya. Anya? Agawid ka na. Agsubli ka iti asawam. Agpakawan ka kenkwana. Bareng maawat na kapay. Mabainak, Lani. Kan mabutangak. Amangan noan niya ti aramidan na kanya. Ay, no kayat mo makikuyog ka kanyak inton bigat ta agawid akmanan. Agsubli ka kit iti asawam. Bareng mapakawan na kapay. Pakawanan na kumapitar. Aklunak tinagbasulak. Kat pagbababawyak iti kastoon ay nailaw anak. Pakawanan na kuma.
Oh, Ikan na kumapay iti may sa agundaway, Peter. Pakawanan na kuma. Ipagpagapong kuma kadagiti anak na. itata pinanawan na kan ti lalakim ket masikog kabayan saka kundi sublikan yak. Lading itek, Eva, ngam awanen lugar mo diti pusok. Ha? Mapakawan ka. Ngam di kan maawat diti balay. Tiyakon mairusok ti makiden na iti balang kantes akasken ka. Isa pumanaw kan. Peter. No kasta? Agawid ka ni di probinsyayo, Eva? Wala ni. Tawan mo tanti sa bali apapanak. Di na kun kayat ti asawa. Ay, anya nga ron ngay, awatam at ibunga ti aramid mo. Kasta talaga. No dakas ti mulam, awan na saya at nga pitam. Isungaklo nam tigasat mo. Wan nga ron. Agbabawi ngam naladawan ti amin. Mala, an nadamta si kug mo, ta inosente dayta. Agpatibker ka. Pag nakmam, ti kasta na pasamakan ka, Eva. Nagawid ak nga ro iti probinsya mi katimpas ngay ko ti anak ko. Pasaray sarong karak met dagiti anak mi ti asawa. Kayat ko ida nga alaan ngam awan pang biag ko kadakwada tan narigat ti panagbiag mi iti probinsya. Kat itugot ko ti anak ko no kasjay a makipurdiya ak. Alakastan, tuy gayem mo, Eva. Alaga gayem, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama ti gayem yo, JENA ALMOITE. Isagsagod matlaan kada kayo, ti YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.